Svi mi tražimo svoj životni prostor, pa tako i luke. Zagušene, stisnute između gradskih zidina, bore se za svaki komadić tla. S druge strane, ni luke nisu baš poželjni, tihi i čisti susjedi. Je li moguće pomiriti svjetove koji se prečesto isključuju i još ih sretno uklopiti u prirodni krajolik? Bili smo u špijunskoj misiji u najbližem susjedstvu. Neka neugledna šikara, blatno polje ničega. Zove se Ankaranska bonifika na ulazu u Kopar. Ali neki ovdje gledaju u daljinu, vide utrobu jedne suvremene luke, Kopar iz SF filmova. Ovo povezivanje između grada i luke i između krajolika i luke, uvijek su to neke konfliktne zone. Taj žestoki konflikt u prostoru godinama je mučio brojnu ekipu ove ljubljanske sveučilišne profesorice. Ona je zamislila uz ostale lučke prostore i garažu na 6 etaža za 100.000 automobila. Ponavljamo, 100.000. Morali smo uvjeriti sve one koji su bili u to uključeni, pa investitora, pa i državu, da je to moguće izvesti. I to smo napravili. A na krovovima tog malog svemira zelene obradive površine. Mi smo imali niz varijanata i onda smo odlučili da bilo bi možda najbolje da imamo vinograde, jer logistika bila bi u tom primjeru olakšana i nekako najbolje bi se nam uklopilo u ovaj naš ambijent. I to vino, taj refoš s krova, poskupjet će projekt za 11%. Nije to nikad previše novca da to napravimo. To je dugoročni projekt, kad jednom napraviš, onda to za više godina to služi generacijama. Zašto ne, kažu u luci, gledajući nas blijedo. Toliko daleko u budućnosti ipak još nisu stigli, iako sami naručitelji projekta. Vezano na današnji promet i vezano na projekcije koje smo napravili do 2030. godine, mi mislimo da najmanje za 10 godina još nećemo graditi na ovim lokacijama novih garaža. 700.000 automobila prevezu godišnje, samo rastu, doći će i do 1 milijun. Hoće li im baš trebati te garaže, sada vrte glavom. No ovaj je projekt ušao u obvezujući državni prostorni plan. S ovim državnim prostorskim nacrtom Luka Kopar je dobila mogućnost da se širi. I zna se gdje se širi, na kakvi način bi se moralo širiti. Edi Mavstar se nagledao tih projekata. Sumnjičav je, pa novinar je. Ne znam, ovo je kao Disneyland, tako nekako vrlo futuristično. Taj Luna Park bi bio skup, 3,5 milijarde eura. Bila je velika gospodarska rast, bilo je sve kako u Dubaju, ali sad nema nitko novca, ako ja znam, za ove projekate. Arhitekturni biroji, to je njihov posao. Oni sanjaju budućnost. I sad je na nama, na građanima, ako imamo novce da platimo ove ideje. Te ideje su inače višestruko nagrađene. Projekt Kopar dobio je najvišu slovensku urbanističku nagradu Max Fabiani. Gostovao je i u Rijeci. Najveća fascinacija prvim nagrađenim projektom je bila što smo shvatili da je to jedan projekt koji je stvarno imao u sebi jednu vizionarsku ideju. Isto se rijetko doživi u njihovom svijetu. Ideja je pretočena u konkretan, detaljan plan. On je fascinantan u tome što su u tom projektu predviđene reanimacije površina koje stoje mrtve i nekorištene, koje se u mnogim gradovima dešavaju, a ne znamo što bi se njima. Vizija, dar s kojim se mnogi razmeću, a tek rijetki su ga i stvarno dobili.